khang gong thei tle nung kut kan tlei na titan chu Vibora ummi zo chi le juniko auto khomvat zetin da kan tu lai tin mi kan zau na lai pakhat nak chama chu tu kho na ting cha a na Vibor kha update na tu piak masata how atu leo no sung version semi 12.4 kha update kan tu anu long longa lai update chu zin da kan tu lai kan ti sia chun Play Store alu in foi ten update to kho se update to ning tu chu kan chong ti lai lo le kan hoi nu kan hoi pa ne kan kwat mi cha kha je tin da zo chi na trail mi si zonga juni kon trail mi si zonga kan ma ne foi ten fiang ten rel kho nak lam kha Vibor ni avan tu changi chu tu ta na zau ding kan som na Vibor kam van lu chol ko lai hiti hin Vibor chu hung chok lai zeida lai kan ti sia chun hi kala i atang chamte i rin thum e ri mi more ti mi te he kam van me piak lai chun huwa hi ka zona hin setting zona hin kam wangkal than lai chun huwa hi ka hin call and message ti mi zon ti a hin kam wangkal than lai lok chu ko chun hi ka zon ti a hin o2 convert bar miss ti mi te ummi hi ka zon ti i aiza mi te he kaza changcha he na za piak lai hi te he na lu ka chen aiza la lo hi te he za piak ding sala le hi na wan za piak si sia chun Vibor i chan ko din po kha zo chin tir zonga juni ko thlen lai juni ko thlen zonga zo chin thlen lai ma chu hi ka hin ta chuna pakhat kam van zo to na lai hi ka zon e Vibor group i kol cham van tir mi kha kam van zo to lai jitin thla thlen ti mi kha hi ka zon hi kam van zo sia chun hi ka zon te an hi ka zon te hin avan trial e ka tang te hin o2 khomvat avan ti e cha te kha avan kan thlen piak cha chun Vibor mang mi kan za pi tin juni ko trial mi si zonga zo chi trial mi si zonga atu leo chok nu cham chok mi version te kha update na tu piak si sia chun foi te in kol cha na rel kho lai maka kha tu ta na Vibor juni ko thlenning kan chon ding se lo video dui tiang zau tu za ti chu mon lo nak tam pi cái này